ijazah secara umum. Saya asawas mun asarin nak macam bismillah salekon tubun saya kena kholid orang ini kebukan ijazah romana tak kira tauber tak kira ia masuk SR tak kira ia tari maling lebih saya baca bismillah pas sampai sumpu tambu sekali maling tak kira tar ya pada tak dedung orang ini le kapan lamari maus nikah saja sampean kan pak maus bismika Allahumma ahya wa bismika amutu mari nikah pak tutup kalau berdebu la ilaha illallah pak asarin apa sebab mun umpama kaula ajunan pak mate di dalam kebadan asarin maka gelak kalimat terakhir ampun adabu la ilaha illallah mun la ilaha illallah kalimat terakhir maka kanjeng Nabi adabu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah tak rek turina tak rek turu jannah mun seda kalimat terakhir la ilaha illallah bakal masuk surga. Jadi makin saya macam kita asarin nah saya seda sopu nikah pakun karena saya maksud kalimat